Right, ntuko mwa kinyuma ya maandamano ya gikundi kia Mbeũ Mbithi Gen Z. Tarango tarĩrie rukere na nkoroki ntuko yagoro tuko kiragene beto bara turare abo. Ikuthuja na gutaga what is happening kana the aftermath ya maandamano ya Gen Z na nkoroki gutagera kethira moro tojo gikundi gikijore kite kuthika kana kuigeka ni Rais William Ruto. Ndene account amiru tuonere kinya maandamano jaja gitana mbere aza ndene mutindo jokangangi ntere tia maoa ntere tia nkubu na ntere inge kathomba kinya karibasa Tharaka-Nithi county Isiolo na ntere mwanya bombere kuthira bagichumiria na aritiana na gutigira niba gwitana mbere na kuandamana irenjire mwe kumenyire thirikari no nzobokore kuingia jamwe ja mawirana na nekio tomi turagotariririe ntukugoro ati tugatigira ni tugukuretera atongeria ba Mbeũ Mbithi bare bare mbere kana bare bone bare ground ine kagitane kama maandamano Gen Z kumantere mwanya nikenda batwira how it was bari kinya asara iria kurekana ni yakujiri ntukugoro turathikirire murukomen na ritami ario kidogo miarie merito sana yakuga kinya polisi bana obatuba kutumira bunduki cioka gitana kare gitukia polisi kia tonyerwa na manto jange kathumba kiugaga maandamano jaja tatare maandamano jadire irari njire mwe iraitwa ku kana kugarura thirikari bono buborare ugebwa waziri okaripo ndene no wathani matura Kipchumba Murukomen koko thojeje unachanganya maingi mutegeri tukonyaro tukakuretera mutongero Mbeũ Mbithi ndene county Emiro ahumete ndene gichigo bunge ga South Menti ituthagira ture nawe aza ndene turinge ejikene tabwana Mwenda wa Kinoti. Karibu sana kiongozi. Thank you so much for always having me. Ancho kinkadho kire mutegeri na kire the crew ya Meru TV. Asante sana. Karibu sana kiongozi. First and foremost oni nkauga tuko ya icho tuko wari umwe baratuonere kinyakire news tieto tuko okiaragiria mantu jegi maandamano jari na ko point ono trembere tutonyeke maandamano wouga bojeta na moroto tofauti moroto tete kuandamana muno as such but kwira antu bojeki bande why this mbere mampambe mbuge kuandamana no to kuandamana onto ja echo tutenderega kuandamana because kwe antu bora yirwe last year na batu to vijana twaeja na conditions ijere ira thirikari ta thingatia mbere mamuntu wonde ora woragana tumone agikwa court and justice must be seen to be done na bubu takarika kwa hapo ilibidi tuandamane na boja ire itwabugite o muntu wonde ora oragi ithirikari na officially recognized list itwayona nweke muinge na family ciao iyewera itagwa fidia kwatweka muntu na kuura kwa inyamu akarewa ri no oragiri sasi umeta ke thirikari chau jatakarika kwa hivyo anto ilibidi tumeandamana na nale rutere rwa South Menti na vijana bonde ke jumla itokuga atire Ruto must go. Our MPs must go. Nanjira ere njega buruwe kubeberi itene ikojokia kura ogeta okameringa na kura nejo kawa kibande. That is why tuvugaga tukiandamana go itwakikisha twena ibande na twena kura. Right. Thank you so much. Kire maandamano zaza pengine ogoro ajajukirie ijarare jathiri. Maandamano jandukie twati utiro jagathire thina bara bagathere ithirikari na nkiaria thirikari ndiaria atongeria bage siasa bara bago support thirikari ibo bachwaga nguns ikeje kathiria there na polisi bau baire ikundi bibyo biere ibyo biata maandamano there kwa maandamano jetu jari jathere monkari aja atonyererwe irotererwa thirikari na polisi ibo bathiririe there na pengine ngwetikia aftermath turonere utuga sare nyingi chiko antere kathumba na antu batauturo bwao na antu kwagore turathikirire waziri na kintu kija moja na rugira kiambere gutina compensation gutethera kwene ni compensation itonaga au kanyuma ikore na antu bakejoku bakiuganga mtu akuanga cheri bako banengere 2 million and all that it was to get a joke on social media and all that but yesterday waziri auga gutethera kwene gitu compensation number 2 auga bizaza zatari maandamano irari ku
na polisi barageririe kuchokaniria nthiguru nontu this Gen Z kana gikundi giki barabaithia maandamano jaja barenda gutonya State House na kugarura thirikari. Pengine what you say on that? Mbere ma kwe untu ndagweta ndauga thina ira twinio kimaandamano ja Kenya irotererwa thirikari kuja tonyera. Ukeja gutega discussion ira chonde twari nacio mbere ya ntuko maandamano. Ote discussion nyemo MOU yauga batu tukwenda gutonya State House. Akukua lakini rotererwa thirikari bagukara nthi bona batetomba untu twi peaceful na muntu peaceful ote mugerati yangas muntu peaceful ote jo mura au ne bambererie kasumbe u batuma bloggers ba ote atote baije inyaja aja mero ituije bloggers bara be thirikari ito baije boeka bawibo bambererie mantu jau bamberia kuga tunaingia State House bamberia go post yo kwau batu tutare amantu agutonya State House na kirende kiu no kene kethera akienda gutonya State House kira kiare Nairobi ntuko eu otikyo kire barigeria anto ote mo youth ware aro gutonya State House bojaire ambuge ke Murkomen no wengwa wonekete waziri mzima wa serikali akironga makauga anto ibabati kuragwa na kera askari orageni anto akiworaga to muntu 20 to karate yani anto 20 bogu agwera askari ugotekirie kuiguga askari menya magazini ere ya askari thairo ina risasi 20 magazini kara gachine kawabundo kine u ithairo ina magazine 20 na ya AK47 ni thairo ina nkuruki I think that or 25 somewhere unte askari ni menya so ikwera ugo magazine reo igachoka ina risasi nyemwe. That shows Murkomen noe waejene orders ya shoot to kill. Ntije BICC yeterete because thaiji tupati kwethera tukiona orders chego kama twa kwa Murkomen na raitire nyamugambo jo mwauga te woko eja na orders i orders from above. Orders from above ikuga chumeta ke boss wa Murkomen no te muije. Tupati thai kuona ICC neti ya gutega ante to ikiendelea inyethera ibatu twathurire muntu na mujuketie ICC neti ge utukirira tura gwa twinde tuthira onto our generation is dying bara bome gitu ibo bakuragwa ndugetwe gati gwata bwana toragirwa njume chetu chionde how kwena kiuri kiraza mbere mbetage kyakwa arjuga aretwa kiomboria kuma Githongo aruga mwenda. Let me tell you one thing, asara ambayo imeletwa na hii maandamano ni kubwa sana. The young people should be told to wait to vote, not to go on the streets. Is that the case? That is not the case. Nuije thirikari ne operate na gintu gitwa propaganda ito mutano chia na igita rionde rero kona propaganda thirikari tuga learn to read between the lines thugani rejaire rero kona thirikari kwira kajira kai iko kega tiga gwita gaka thugani rejaire uchuria ne kibo kwiro u onto distraction ne onde okuona otianko example inyama nto jateja maandamano the other weekend kwale na musafara jwa wa Munyoro every constituency era jo akinyire antobairi yuine akoje jawoni ndo nkobo inkomenya ituonire wafuasi ba ma MP bakerewa jabanko bo barairo kenegesha ba antobanko bo iba komenya barairo kenegesha ba berwa msafara jujo ja karia ibambiri kuga tutam na ba madhiri nyaba ba nenkeri mabango ja gogeria mbati wa Munyoro na ibangeta security yewe the same thing o kwathithirwe gitare msafara jo Munyoro no kuragarekire ke maandamano MP venu ogorwa Githongo MP okuno MP okwikire mangocine omenya maandamano jenu ketheri kwale distraction kwenu antoba MP ogu ibo bale trend distraction kenda maandamano jero ijasara muntu jawogo wa erua wamberia kuga maandamano jatebui inya mutindwa otote kumenya anto bara bambererie kuuna nganduka ibaije kene na bonde ibaije kene ibatimu eu
na gwatuika ima te thirikari organize ndenda bombere atire nduka ja bei sawa era yaunirwo supermarket yaunirwo for over 1 hour ina askari bari for over 1 hour bari na for 1 hour yes mwalijo chuma na imwalijo tha jogetio ora jotiunwa joageria kuunwa joarema askari batyo ndaika thate cia kuruka joera mawakuringo jokarega betera mwanka into bya kugita murango bya chua bya gitwa nduke kwegerwa yonde iro beja ndenda bombere kwa twe kanto bo batagwatanirete athirikari mantu jau jale yombeka no kenda gwete kinyankuruki tonya mtandao jwa kwa thai ngwekera mbicha cia ngunzi bagire yako ne askari no Nairobi. Right. Moroto jwa mbeu mbithe bona mwenda na ndikire maandamano zaza jonde ijo kinyaniritwe kiria these young people benda kana Gen Z benda kinyanyira kithirikari Ruto na bathikirite kana so far witagayira after this Gen Z demonstration ibuthikirite umanye batu tutithikiri onto thirikari gitare onde antu akuthikira ora ntuketu kuga bageraia gutan mantu ja tukuga into political things batwe on Wednesday kira tuandamana tukiuga muntu wonde ora uragite civilian muntu wonde wanoraga Gen Z na tumirete risasi ya thirikari na pa wara ikiraoni kia thirikari abati kwethera koti ou ni utuga thirikari no thai antu akuthikira bou yamberetie kuga wa munyoro Rigathi murume ina Rigathi akumira. Right. Kuna turantumira message aza kile WhatsApp mwenda aruga wakinoti tunajua kuna pesa unalipwa na baadhi ya viongozi wa pinzani katika South Imenti. Rather than kukaa ukishambulia mjumbe na serikali, please eat your money and keep quiet. Atiruga litora. Egitare onde muntu eumene atithari etoreawe. Oni na bwa kwa ntarara mbithete sure kwa. Mbere nya campaign ciamberia cethai onto ciamberetie no ndeja TV ne no ndeagareo. Bamwe betu turujaira haki onto I haki onde roera rojo rwakwa na ndeja thai mubunge okwa re onto anto iboragi akwaria mwana ogwetwa Fantan wa South Imenti na najukirwe gitara maandamano ogoro mwanga thai atironwa eringirwo thimu atonya akaorwa sasa Fantan niko poa uko wapi niko poa unaenda nyumbani lini niko poa ulienda wapi niko poa mtu ati uchoke mugambo jonge mubunge wako aria na ndendeja ndaiteterana ndauga mubunge okwa arie Fantan yoneke andei oni nde ari mantu jangu arekenda inye gitarira gwa atweka yoni ndajokua kwethera kwina bangi bakumbariria tukakira twithe murume atoragwa twithe ngondu tukiritu mubunge narie na twaria natige kuga tukurewa no ugate kurewa ithirikari gututetera ende atu tutetera ere akiri burenda tukarajwe tutekira. All right, good morning Meru TV. John Kubai from Central Imenti. I support maandamano, but I don't support the government. Lakini my question to you is, do you think if maandamano goes for 1 week, Kenya will be the same again? Of course, Kenya cannot be the same again. On to right now, to a generation inyere tukuma ego chiarwa. Oninde goita skuru ndethirie skuru che a very free zone. Kontu twana nyaka guchetha tugeta skuru ithari thongi na tukume ithari thongi mwana akona kanya gochetha. Chekarakara cha ethwe nchera. Twaganya kanya gochetha kabisa. Nkiumira na kaja ngithugana ya nende maisha jakabua ndethera na kuwa antu banthu ibathuki bajukirie nthiguru. We are a generation that is tired of being oppressed. Tukandamana na twajukia kura. Jau ijo mantu japo tukwenda kuigwa lakini nojo tukachokera ijo wazina siasa jau bati kwenda kuigwa nduketo ndukenjome twageria kila namna iwezekanayo bure yake tutegeri kurwa nabwe bwenda turathe ni twinde tutumire ni ngunsi ubotuma lakini
tukaandamana peacefully na kura twajukia na twagwita itene Mutongeria wa kiama kia ODM Raila Odinga ntukwewe maandamano ogoro kinya na ritere miario yawe nonekana inawe kidogo atigwetekaniria na sare chithirite ikiumira na ameneria sana rutere rwa Munyoro kana Rigathi Gachagua akimwetaga ni muntu ithiritwe yani ari acokiria mario ire ari kuga shares ira Gachagua gara na matatau. What do you think of the silence ere kuonekana ki Raila Odinga currently? Because sometimes back kurende kuthakona maandamano tazaza inyat kuthiritu kwa thirikari ine Raila Odinga is quite silent. Raila Odinga imuntu wijete bomanas mono muntu ate araia biekanywa Raila Odinga anyiriare ale kuma agokaranthe na thirikari na tio ya mbere gukaranthe neo Raila no riru a Kenya ibau ashugurikaira kiu kia wake inya antu bakwao bara bamwendete jabata inya antu jaoni bara toije Raila no future mero ejo te muntu utona between 2022 and 2023 ngikaribisha Raila mero nkimwira neje mero twamwakura na nke mwera akabandon mero neja campaign ote muntu utona mero enkiugo but right now ngekero Raila aja na nguko aja ndura nguko onto no nguko eje netora eno gwa bokachio urangutora no gwa borisasi Raila Odinga nambitrete anto bawe buru nambitrete anto ba Kenya na nambitrete anto barabo mwetikia Bobo ngina bobo wa Munyoro no ore mberire a Kenya Mukenya thai era turene era itawa the information age turaumire stone age tureta iron age tureta industrial age na agricultural age thai to information age ogatwe kathirikari ne okwera ojo na ugo jare kuona ijaja tukanela jaire ote mtotene bicha chiapori chibakirea protesters ote muntu bakirea nguns ote muntu tene nguns bage tabakaletwe ingari chiapori chi akunkuna mtu ajaona hizo picha okatweka ugo weke information age notero na mbicha yu ntije kathena gakariwe nako ogachwa muntu wina thimo umwira kuonia mbicha onto ireo. Alright. Baga sana rutero Facebook ariuga reto Julius Murega ariuga good morning to kiongozi rutero rurunge no mbitete na mbere ngitakagira report ile chonde bukurikia kumpandikira kinya rutero Facebook etana mbere na mbeu kona TV yaku ni ya WhatsApp na nkuruki ogatoma kinya kide SMS directly kwena mtu ongea cheta Roy Muli Ken aruga noma sana ibwaga sana lakini watomere kinyo ambira uitutagera wirutere ruko nikana toka amenya ntere ciaku bokariata. Alright, good morning Dennis. Kati ya ODM na Gen Z na wa Munyoro nani the opposition? ODM thai irio bie murume boka expective alia mono inya bakalia neo baire nabo eu nera eta wa break egweta gwitethia but ibo ugete matetrikari nitugitwe Sifuna akiuga bado ugatongo kwera neo baire nabo abe break egwitethia otije mtu kare mono ke wiki mba na ndio geta gwitethia babu wino ari babu wino uno tumutetere but ODM as a party is not opposition. Kwena individuals jababu wino Sifuna not so much lemona go sai ndathirikari but babu wino na kugeria na kuro terero wa Munyoro ena kwa lejare tukuona jara nya tukuona ija uma tia to mwendete mono ntu inya we no tukwerewa ari onto bite muromo thai rira birare muromo no rare kwancha defend on thirikari ure munene ni ure itibio muromo iketumia kwaria no antu jaba Karonzo ibageretie mono batatonya thirikari ne this time round ibaletie kuma thirikari gutonya. But Gen Z, but we both the real opposition.
baleta inya baire bagurwa bonde bakagita bonde bakauga ari bau nande beta tebeto bau ibeta thirikari na ibaye bathirikari bakaendelea Gen Z nyokagerio bakuneka metho atia bati ukunekeka bamwe betu nya itwere tokire twae waite thirikari ne ende atoregete gukira na gututekira Gen Z batu opposition dai because this is our country antobara bainge Kenya ukatega census ya muyawaire irega kuthithwa rua antobara bainge Kenya 68% ni antobe 30 years and below age yetu tokarega kwa opposition dai ndegoro eje iwa badu tojukia ndegoro tebyo twethera ndegoro ethirire karaja South Sudan kwina gintu gitwo kuri cycle atongeria tugatagera tarutere rwa DCP ouga bagashagwa na ari gitini na kinyawe ario au kio thirikari ra tukumeneria kana Gen Z bukumeneria kwina inya tukajamiro bamithika linturi be opposition kagitana kaka but sometime back ibaro thirikari no eu na that time ibaina jame kaja thirikari don't you think kwina issue rio kana akenya bado kwibo batekwerwa baraba kuthingatira wave but kuona that some of the leaders aba kwa recycled okay thra mutongeria kwira kwi miaka 5 nyuma ariruterero akiuga we want this thaina ra change tune kwina ginta kiwe kwendera effect ya manto sasa ni riko bwana mwenda batu to Gen Z kwa manto ja mwetu kuga nonto bora tukuga bwebo nene kabisa 2027 we are sweeping the country clean atukwegera ndegoro muntu wonde ora wana serve thirikari ne atichoka gitene one ndi kuyete kaneretie onto muntu wonde ora wana serve thirikari ne is part of the problem not part of the solution kwau muntu jamethe karentore otota amenya na re MP miaka 15 na rally minister athithia mbitona what they did was corruption imbitha iya koja kwalia wa munyoro what is he speaking na kwa lijara majo toinya lakini yeye ndio eta opportunistic eta kajara jo toinya thai akajae konto na sauti ena negetwe but in reality nkorone waitwije teu onto arae wakanya na atathithia jaja tukuga kwa umuntu wonde wanae wakanya na arega kuperform wakenya ibaije twa replace na twaleta antu baberu batatonya thirikari ne who do you think fit geteke president ugo ukithujaga na utagereta na rithira kuna ndira mwonyare gisiasa kana ugo azimwenda imutore ko kuona gitiki no agure gikyo na niki gitiki personally as mwenda antu baire balande nabo akirine actually ndirare a 3 people wambere I professor wetu Kithure Kindiki right but Kithure Kindiki aithiriria gantu kamwe etire karanthi methene ikundiscuss ure nduketo ikoragwa aitango ge bwega mono ari gitene ge CS interior mwanka itithirwa nkathe ya deputy president nduketo itikurirwa mantu mpwe tutiurirwa imuntu wanakarira gitigia CS tukiona askari bakiuraga nduketo atwezi sahau in deputy president na antwa athithia meshazira igokiri economy tumanjerene alithioroka akiuga no masi noma mimi ni fire si fire niko na base murume think like a leader no wale no rale number 1 weko kwa president lakini jaujo mweverio number 2 no Matiangi no abwere president maitwa mwene ai tebia cabinet secretary na perform bwega lakini inya wetu ramwigwa ante toicha uragani livayale etoreria nete kale oreria anto iboja wa livayala boragie gitare awerere ale CS wa interior wabathatu ora we akiri na au kire Matiangi ndiro make Matiangi do you think
ari na ground utagete ya Kenya riutara ile tonyete kimirimo ya Kenya kwina ground na that capacity na ndia kwina gintu gito presidential nako kara presidential. Matiang'i can be presidential. Nuje oteomba ko define gintu ja presidential because oteo kwina kwandiki yukule andikwa the guideline on how to be presidential. O president yeja akalimo kalile chwawe. Itonire mtu jake baki akinyaka uga hata nilikuwa na notes nimeandika na sijui iko wapi. He is the best president we have ever had. Kwa nyama Tiang'i, he can be presidential in his own way. Akia keja tora kore oraga ane kitalari bayara. Right. The other option era tueneo i Jimmy Wanjigi. Ojo gareti yo muita makocha nteo jona. Onto immediately after thirikari gutonya nwe wale mbere kwita TV na uga ore maroni ja gukoba jaraja kareta thina Kenya. Okay. Tukarakari finance bill yaumira ira yatumira na bainge bakwa. Jimmy Wanjigi was the first kumeanalyze na uga ole taxes wika inya mu Kenya. Tokira kirindu keto ya ora kwa andamene onto bwa mantu jau. Jimmy Wanjigi again was the first kurunga mantu keto na uga ana batibati ko ora kwa. Ile wona inyage chowa nyombe wakaurira ku. Lakini Kenya imanto muno. So onimboletwe right now the best candidate for presidency in Jimmy Wanjigi. Right. Kiri omanto zau ogategera Africa kindegoro cha Africa totonete muno ikirita atongere kana young presidents. It is very rare Africa tukwa na president ba kurusana nyato itagera country ya motori nambi totona very old president. Do you think a time will come, for example, ndegore Kenya tona a young president? Can it be? Is it possible? It is very possible. Uje oega bo katiba era tueneo as Kenyans ikatiba njaga neko groom leaders from a young age. Onto thai kwina giteomba kuromba wena tubecha tu kai mono wena tubecha tu kidogo tu tubesa less than 100,000 kiteke MCA ukaromba giteke winyoga kiaga jaoni kiteke wigio ko groom wa leader. Okay. Na oka groom dau wena possibility ya gwita ogita yakaora mwanko wa president. Kwa unotuone president joka kirombo kakiona tu genya by the time bere okinya thate uka onto nyameru tu na MCAs bakariu uka kiromba mbere okinya thate choka na ndethera we na ambitions witire antu baku ngugibwega urombe ke MP wewe ubaitere ngugibwega mwanka Kenya yone murume ukuona ge president thina antu beto baraba inge thina nijere muntu utonya gitene ukagwato impara okale werigana keke kura tiji anto ba kurega awange thenenge anto beto nabo batethura muntu tembecha na mutongeria no yang ate ona mbecha tigaiete. Okay. Okenda muntu wa miaka 40 ona mbecha cha gukurumia campaign ine 40 and below ate chiona tigakethera yete. Lakini mbecha chia icho ina njira ya halali ote mtu less than 40 years wethera mekete mbecha chio kurumia tiga chia etu chia gufuero kagari ka wathiuruke kuromba kura eu ne othe nere tuthiragia Kenya turende twagire presidents young na babega tene ende kiuge tu ya tureka. Right. Dominic Mugambi, Facebook arembera tuko pamoja, thank you so much. Gituma aruga morning my people, kinoti unataka kiti gani gwe? No koretio. Gituma ndonta mwenge konkwenda, inya no mbugente anda gite. Right now what I want ikuona Kenya gikarabwega na nikena nkarabwega ndi mu Kenya. On to the economy ga improve. Nkona nguge ena muchara ndaigwa nganeli ndi mu Kenya. Economy ga improve. Biashara chia kwa ikabua ndaigwa nganeli ndi mu Kenya. Right now kira kwenda Ikenya tuikale bwega kena nkarabwega
ntige kwa nandi no gwa ngikira askari andatha ka ngikira kwa bundactwa onto bwa kwalia na onto bwa kwalia kwa exercise freedom irampe ikatiba. I want Kenya to be good. Ndagacha akinya keyo nkamiuna murumente banga ya kuna thingitho thai na ndi mutindwa impambe nkinya 2027 thingitho weta kwa gete nkamenya nere kunda kinyo. Alright, arembera good morning Dennis Polegatwiri kuma Kigene. If Shadrach Mweti can call such minds for a forum, then he can serve even 20 years in South Menti. Bwaga sana pole. I don't know, Kirima tuzaza poa kugera pole acha mjumbe araita na forum maybe ambaye umbethe. Actually This yes. Ndiraria kaire na ndauga thina mjumbe wetu athuganaia ukagera mbecha kithina cionthe ithira. Some problems cannot be handled with money. Thina yawe to muringaira thimo mwenda ugotigo mpura imbio kwenda murume otige mpura murume utukwenda mbecha cia kufatha turenda thai murume ugwe kwanja ringa thimo igere ithatu mwana ogwitwa fanta ni akinyenja bwega na womba inyakinya kwawo mwikirie mutuare bwega onto ituije thirikari gitare onde yajukie mwana umwe wetu ure muthithaia na wetie injustice bara mugwete tubone kotini utijangia ate tukwenda me gugakari ko ugu kathithio ugu utiaskari umeria kundingithia onto na ije ukaria enayo kira murume twinde tukoragwa mujumbe arie bwana. Alright. Kwa mtu kule kiori alikuria mwenda, can you be frank? Shadrach has worked for South Menti. Angalia zile alama zinawekwa na zenye zimewekwa. Just that he does not have platform to show this via social media. Akoga hashtag kabanda gitari. Mpamberia uko orongo bu walia. Menya bu ko yoma walia na ko orongo walia mpamberia no orongo. Shadrach no kuga tena platform. Shadrach ena over 7 social media influencers barambije okwenda kugwetera bwa malietwa amberi akome matogi weta wa brand ambassador uraguriro bikibiki echo ya aina ya hika karaka bikibiki boxer ena na nenkeri intobia media beyond the pyramid ethero ena bio bja woto tije South Menti buije na ibona ge platform cha onto ibashaga eta ke mondo nku eta ora orirwe agerete kuthuge mantu amjawa munyoro eta gwate ho mutune ibo bamenya antibirikana bonde amarieto because thai mantu imainge mutwe kwa kuuga Shadrach atena platform kwone ngugi chayo that is a lie tika kwa area ntu ukuga nakuna thithete rami yes kwera miakite nkobo na kuthithia nge yoruko lakini ankwire mathina ja nthuketu terami na nthuketu ni population area nene oni rami yekero gwetu 2005 impiombera mantu arami mpuma aranga kinya rami bwana thene kwa thai ni economy. I need the economy of Kenya to be good na nunda atumire kenda thithi economy ya Kenya EMP no nda atumire ke national government MP oko thai akethera atukurungama auga finance bill ne beria taxes iri kuringwa ke business otebio kumbera na itete ngoge bwana akethera atukurungama auga vijana ibitigwa kuragwa na oni mbije no mburago any time otebio kumbera na itete ngoge itete reko ngoge MP thai twamenyire terera twaira wa CDF bwana egitara kwa irwa CDF le wira chiari beto ibo umba kwa area CDF onto ibo egitara obe ana ibo batona njire thithetwe patu tukuri achio to eche to kwanja chiari karagita le RCC athitha yenjera na shakameta kethro rikana jau. Right. Turikirie kidogo na mantu yaje ge kaunti Meru ingwetikia nurategere naona kwina issue irari okire mbondi ere to bondi municipality igintu kiratumire ntukugorba kiongo mori tona Florence Kajuju women rep Mbere county akiraga gwikinya kikaro bibi no tononekana akimeneru pengine kire uria mutaratara juro tutumire kujukia bondi municipality meitu inya municipality ngirio turari na ndeze ya mutindwa
How do you onere njirere tumiri, is it okay? No tuito kona bakare bagiwa tebo aga batekwa na Florence Kajuju ndene body and all that. How do you feel about that issue? Mbere ma anchokeria antu baire nkatho. Ombere burui governor Mutumanto Ethingia. Kwe migambo aritie na tuona jaka tu akumearia ou auga agachokia mbere atongeria bamero bara bare bakuthama mero onto bwa kacha ira tware acio the last 2 years 2.5 years. Na I believe ikiatumia kire Florence Kajuju ke bondi uwe municipality atomuchogeria nkatho onto bwa kwenda guchokia atongeria mero kenda baitanguge. Of course experience Florence Kajuju irendeleta something ke bondi ile municipality wabaire noe anchokerie honorable Florence Kajuju nkatho onto bwa kuthikira Kaju kugatweka leaders jabau ibo twena bo itene bakuthikira ora ground kuuga na bakathithia u. I can assure you that twithira twimbere mbi utemanda mano nya withira ukiona Florence Kajuju nambererie kuona antu bagiteta na bateta bakiuga ati batiko jukwe wakanya kau onto iba mwere empowerment bamwitithia gitege gwetwa woman rep kwa ati bati kwina ma giteke nthiguru ja kia municipality board na rathithirie bwega bathikira oni ntemenye thira ibarari valid kana batira valid lakini na rathithirie bwega bathikira. Congratulations kiogwe and thank you for listening to the people. Na anto balenda atongeria ja ugwe kwaona nde ogwe kwanja tutwari ndo ainge tokorwa bwana anto atutindare onthe kwandamana na wena kichauti giki nene gitumire nde turi tutwarie kugwitetera bwana me atuthirwo kiri muthia mwenda inkuigitwo kitarire na kuuga kwina bamwe batongeria ba infiltrated thirikari governor Mutumanto Ethingia na uga ibo bathukirie former regime kana ire ari thirikari kirito murungi tone tokiaria those things na for some time now. Who are those leaders? Kana ibe kuba kugira kwe baba bathukirie regime ya kirito na no kuona iba kugeria gutonyera regime hii. Wana ndingo na oko na ngeanzo ande na bota yari mbere ma ko yanto bakiama ke mwage kenana kya mero kya mageta wambas oni ntetinda nkithani I like Kiraito Muronge lakini the people he works with bawi baba amurere aba na those same people thaiji ibaba isukumere take thirikari Mutumanto Ethingia wena akogeria kubage kiomo momwe lakini alegeria kurekia ndeje bakagwata ndenge agerio beberio bichinewe bagatonya na njira chiankunku bagatonya ke mawaziri jawe Mutumato kamurombera onto omethe nene inya wengo ndeshu ale akorerera mwathani amutethie tugucheberia na antu jabau Mutuma needs advisors bate kuthuganiria kuhusu yu biao antu bara bakamukaria bemenya ije thirikari yetu na 2027 tukarunga maneo kenda tuewa neite otherwise antu baba musaraundete bwana ibaije aba kwenda tuko mutumira abale thirikari 2027 beta kibethe bao pachwe kura abo. Yes. Right, thank you so much. Tokereke uge bakwa muthibore ko bona mwenda. Uge bwakwa ba muthia ankera mumero atire. Mumero ogo mea. Mantu jonde jare okaigwa thirikari kiaria. Tiga kujekera mutwe no jetike ja murungu uraria. Anko engerekano tumeaka tuthatu tuthiri kwechinda no bweru bo muntu entegweta nei bara ba muntu ro thai te papa gweteka no bwene ntetindo bwira no bwene ntule ne chienu bara betegereria ba muntu te papa kwa muntu te ajetwe akaju nchoma tu akagwa
thai borero bweganga iwa munyoro orarete ngunsi ende bwingo ibo kumenya barabara una onto no anto bokarana ya botauni uchienu batege ni sura bombera bedara be supporters baba wedera te MP benu ogwa tiga kwaerwa werwa anga maandamano ijathoki tumira mutojo waku tumira social media onto weta na ale goro aba kuinganya TV murume bale atanya TV chietu na ichu itoeja information rotha roto ni jaraja kuendelea ikero TV yorie ni bokaonania bokigwa na benu iboragirwe tumira social media igakwira uma nabo tutwari gutetera TV chietu mono amwe neje thai ndi narua tetere ni TV chietu onto kethera tichio tura gwande guru yonde tumenya. Thank you. Right, ibaga sana mwenda. Thank you so much for coming. Thank you so much chanto bara nyapo onde beru tererwa Facebook. Ken Kenyua arembera tuko pamoja viongozi such a bright morning with such bright ideas. Alright, ibaga sana bwana Kenyua. Good morning Maslin kumanto betwe Kiongo aluga following you Dennis ibaga sana na bara bonde bombe takodra bagetu tagarante renge mwanya. Nonto pamadaja tukada tokeka tanta turinge imero kirona. It was a very beautiful talk. And thank you so much for the engagement. Ibaga sana mwenda nonto bago tariria manto from the beginning to the end na gweka uma area bori bungwa. Kedro ngeka gera gatanta umugane okontuko okari mwenda wa Kinoti. Motongero mbe umbezi aja kire county Emero au mete South Imendi. Ndene wandiriko Abogeta West. Abogeta West ward. Euna DMK? Yes. All right. Thank you so much. Edro nakagita keka.